Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Nagimat-gimat mentaka janmit ngin yakmi shwa yakimat khobor nagajala. Ka Synod College kala penlong ya ka graduation day 2024 yaki samla ki bala pendep ya ka jingpule nagani ka college. Ya kani kejing pun kubrom ya ki samla pule la penlong ha auditorium jongga college ha kejing sakhilang u director katna tourism uba Cyril V Dengdo kum kongsan lembat u president bat kitkot jongga governing body jongga college. U kongsan ha kani kesngi ula samru ya ki khusnam shakinong yo banta ki bakentuk ya ka khusnam Primrose Gatpo Memorial Award syaka samla faithful el nonglight Dr. D. Wanswet Award siya usamla Sher Liwell Walang, Thomas Jones Award siya kasamla Dorothy Dingdo Nalor Kiwaypat. U Block Mission Coordinator ka Samagra Shiksha Abhiyan ha Umling Block Resource Center UPP Yadav, ulahapan panma dakaktian bat kumjuru dakajingtho siya kaway kalong kami kapatray ha Office BMC SSA Umling Block kabadan ha Nongpo Ribhoy District. Kajing panma jong neu MBC kadai hadien kajing tuklar jong kaseng FKJGP Ribhoy District. Ki barikor hagani ke jela ki badan haga kenhuon kapala tip kum kam Meghalaya Engineering Service Association. Kila pelong ya kajing yalang ba kabakat nyau jong ki ha State Convention Center. Kapang pedeng bagi ya keren hagani kajing yalang kalong kumno ban weng ya kajing theng kali hagani kanong ba Shillong. Ukongsan hagani kasni uday Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba AL Hek. Hagani kasni ki engineer ki lapon bun jat ki program kum kijing kai football kaput ketem bat ki wede. Ka Sarkar Meghalaya kala IT no ya kamet yap jong u Ishak Ali Khan panna ubadai unong ilam ka Awami League Syaki Bahayeng hadin para pendep ya barok ki jingdon kam jong ka ai. Kabor District jongga East Giant Hills kila IT ya kemet yap ha kapor masan baje men step naga jakabo medium bat lakit ya kemet yap jong u Ishak da ka mortuary van hadu ka kat khayi hadauki tamabil hadin bala pendep ya kejing don kam jongga ain ka Sarkar Bangladesh kala shimti ya kemet yap ha tamabil. Katanat District Council Affairs jong Sarkar jela kala penmi ya kejing penbena ha kalai pau tarik unailar arajar arpusau bala penjelan biang ya ka samoi terekam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban ka Giant Hills Autonomous District Council sahnriu benai kata naduk kasan tarik unailur arajar arpusau. Kadau bala penjelan biang ya ka samoi terekam jong kini ki artli ki District Council kadai namar ba kadang ya ka jing penbaik thamai ya ka jing pihak constituency ya ka ba on penterekam no hagani ke election ka banwan. Ki player football jong ka Nongjri Presbyterian Secondary School kila 1 po yeng hagalai po tarik unailar arajar arpusau hadin bakila yora yaganam lakdo hagajing ilek kai Subroto Cup International Football Tournament Under 15 kabalalong hanong ba Bengaluru dagba pelim yaki kena ka Uttar Pradesh dan lai lanot. Lapriang sungbai yakini ki player hakakat lingsun Lokpriya Gopinath Bordaloy International Airport Guwahati dau MLA ka Mauhati constituency uba Charles Marngar harengkat kajingnya don langjong Assistant Director of Sports uba dairu ADC uba Shanlang Wardri kumjuru DSO jongga Ribhoy District uba Bobby Nongbet. Unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ula berngem bantok syau Menteri Rang Baduk Kari u Narendra Modi. Banle AA halor kejing keno bakadon kejing penon kambean ya kapisa na u drug bat na u dewyong daga National People's Party kebabat ya ulakam sencar hapok kejela. Kajing berngem jong Dr. Mukul Sangma kalong hadin bau sembut Menteri Ramba Kejela uba Presiden Tensong ubalong ru State President jong NPP ula kop yo Mukul Sangma ba un ujor da ke ejahar halor kani kajing keno pala that madan da ka Kongres baga NPP kala penon kam da ka pisa bomhok ban khwai ya ki MLA na ki wei ki seng-seng pertai. Mendapat ngini pai Syakimat Kubor na Kelenggari. Unong yalam jongga kenhun ya ki bantur sya Secretariat jongga West Bengal lani ka Navana Abidjan usayan lahiri ubadang syulat na patok
Ula ong baka jing yakhi ban persya halor ke jing sya batbor bat sya peniap ke doktor ha RG Kar Medical College and Hospital kandang yai beteng hakini kisni banwan. Kindawa nak sorkar baka dai ban pelaj lot ya baro ginong yakhi ki bala syakem. Ula ong baka jing yakhi jongki kalong ke bajai jai henrei ki don ki riu sim kabu ki matmu penjak buram ya ka kenhon. Ki wan ban le ya ki kambe ain da ka kawang mau ya ki pulet. Kanong yale wrestling bapau jong ke India ka Vinesh Phogat kala let yesnok tilang bat kinong rep ki bapulong jengki hak haput jong ka Punjab bat Haryana. Ka Phogat kala let ban aiman sim ya kinong rep namarba ka jing yakhi jongki ka dap arspa sngi kenti. Kala penpau ka jing sngokia halor ka jing bempai khmat ka sorkar ya ka jing dawa kinong rep bat kala ong bakan bu jing dwai bakin yo ya ka bishar ka bahok. Ka Kongres ha Karnataka kala penlong daga jingyakhi kepala tip kum ka Raj Bhavan Chalo lani bantur sya ka Raj Bhavan ban penrem ya ulat ka Karnataka da kijing keno ba udai ubah syak liang bat kila dawa ba menteri rangba ka Karnataka Siddharamaya udai ban yo ya ka bishar hok halor ka jing keno bamsap persya ya Presiden keseng Kongres Mallikarjun Kharge latung yaki secretary but joint secretary batmai jong keseng Kongres haki jela baper bat lapen khamti ru haki bakin pek yaki tenat baper jong keseng Kongres. Latung yo Alok Sharma kum secretary ban pek yaka Punjab bat Manoj Tyagi kum joint secretary administration. Subhankar Sarkaru Secretary but Matthew Anthony Joint Secretary Kimpek yaka Arunachal Pradesh Meghalaya but Mizoram. Kayeng dorbar tauan jong ka Assam kala penduk pendamno yaka Jumna Namaz nak benta ki MLA ka Assam ki badai nak niam Muslim. Ka Jumna Namaz kadai ka baju aipor yaki arkenta hagapor long dorbar haga singthok ding bakin money play. Hak kesini ding ke dorbar ki MLA ha Assam kasyait sedang naduk kepor kendai siteng haduk khatway siteng menstep hadin kani ki syong thai arkenta ban ailat ya ki MLA Muslim ban mani blay ke dorbar kesedang biang pat hak kepor lai beje haduk san beje janmit nrai menta ya kani ka ain la penduk pendamno tong ini pai syakimat kubor na keleng ke perthai ka helikopter ka bakit arku arngut ki brio kala jar ngai hajan ulum meeting ha Vickers jet ka badon ha ki thai mingi jong ka Russia ka helikopter kala jalan tino tang hadin kattu ka nepor bagala mi nang te jaka ha ka step sing sajjan he sipai jong ka Iran Ali Reza Sabahi Far ulaong baka Iran kadang peknia yaki kam jong ka Israel bat ki sipai jong ka Iran kilong ki bala kre lada don kamban penibor ulaong baka Iran kala tip yaki jingtmu basniu jong ka Israel bat ka pen kre lepa yaladi ka embassy jong ka India ka badan ha Laos kala la ban pelaj im ya sau punyungut kinong India ki basakut ha ka wei ka cyber scam center ka badan ha Golden Triangle Special Economic Zone ha Bokyo province ka embassy kala pentip ba arf khnai ngut ki dei ki bala yo kem da ki pulet jong ka Laos ha ka por lek khnra kat ba khat prangut pat ki dei ki balik pan jing rap daladi na ka embassy haduk menta kiladon palat rius pangut kinong India di balangat hakikam tok kam syukur ha Laos. Kertong Presiden jongka Republican Party Donald Trump ulaong bakan bah sibun lada unia trailang bat unong yalam ke North Korea Kim Jong Un. Ula keren ya kani hadien baka kertong jongka Democrat Party ka Kamala Harris kala ong balada ka syajit kum ka Presiden kanom ya trailang setia bat kinong sencar donbor kum Kim Jong Un. Rai utram ulaong ba mensyua ya trailang bat Kim bat ula syem baka biang. Kisipai jong ke Pakistan kila pentip bah hakini kisipau sngi bakila lek pan khenra lekno ha Khyber Pakhtunkhwa province kila dan haduk lai punyungut ki lekno ke balayam bat khat saungut pat ki ba mensau. Kisipai kila pen mena ba kimpat sange ya ke jing khenra lekno bat kindang yai beteng syushu nang ni skmat tat haduk baki seng lekno kin troy. Sangut ki brio kila yap bat lai punyungut kila mensau ha ke jing ter bom ka Ukraine ha ki thain Belgorod jong ka Russia
Ka Russia kala kam baka Ukraine kasiat lagi roket ki baklan ha nong ba Belgorod bat ha ki jaka ba marjan. U governor jang Belgorod ula pentip baki don kat lai teli ki kali ki bala julor ki bala peniang hajan ke shopping center bat arteli ki yang brio ki la pluk ha ka snong Duboy Voy. Ka Israel kala ter bom haki ketem jong ki sipai ke Hezbollah ki badon hatiar harfa haki tain syati jong ke Lebanon. Kilat patai kubor na Lebanon kila pentip bagi Israel kala siat kumba sau teli AA ki roket nrai kamshim ladon gano ke jingja pasmusi ya ki brio. Itu gilong kimat kublai.